tumepewa, tuko na right ya kuprotest. Hiyo ni kitu moja lazima tujue na tujue vizuri. Na tushikilie vizuri. Tuko na right ya kuprotest. Yes. Right ya kuprotest hiyo ni katiba. Yes. Hiyo ni right ya katiba. Afisa ni nini ndani watana mimi. Watana mimi. Weka huyu mtu ndani ya kitu ya road kwa ndani kwa nini. Unanisikia nini? Unanisikia? Na ndani ya road bwana. Katiba inaruhusu kuprotest. Kwani usomi katiba au usomi katiba? What's wrong with you? Someni katiba afisa. Tumieni katiba. Wacheni kufuata orders from above. Orders from above zinaharibu nchi yetu. Ndio maana wa Kenya inaumia. Ndio maana wa Kenya wanapigana. Ndio maana hakuna rule of law. We must follow the rule of law. We should the first to practice or to follow the rule of law. We notify the police that be law keepers, not law breakers. So why are you arresting? The police should keep the law, not break the law. Yes. How to break the law? Why are you breaking the law? Why are you breaking the law? Why should you do that? Why should you do that? Mimi nimeshangaa sana. And why arrest? What have you done? Wachaneni na sisi. Wachaneni na sisi. Peaceful. We are peaceful. We are peaceful and we have a right to protest. We are peaceful. Kenyans have a right to protest. Yes. And we are ready to die fighting for the right to protest. Yes. It's not a privilege. Yes. It's not a police privilege. It is not a privilege at all. It's a constitutional right. And some people died for that constitution. People died so that this constitution could be realized. Yes. And we are here today. We are alive to defend that constitution. And we are ready to defend it with our lives. Why are you arresting? With our very, very lives. Those also who died, they died because they knew they envisaged a situation where this will happen. Where the police will try to act above the law. You are not above the law. Yes. How above the law? How yes. Above the law? You are not above the law. You are not above the law. Yes. No. Tumia katiba sasa. Tumia katiba uniambie unasikia nini? Tumia katiba. Toka hapa. Tumia katiba. Wewe unasikia mtu wewe. We are ready to die. 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 Weka watu juu ya lori wewe. Israel we die. Ndio unanifinya nini zangu kwa nini? Kwa nini unanifinya? Unanifinya nini zangu kwa nini? Unanifinya nini zangu? Kwani mmeshinda kwa? Let us die. We'll die fighting. We'll die fighting. We'll rather die. We'll rather die. We'll rather die. We are not going anywhere. Do anything. We are not going to finish vitu zangu. Nikaba nani? Hatuendi. Iko juu ya katiba ya polisi. Katiba iko juu ya polisi. Wanatua. Tumia katiba. You follow the constitution. Wanatua. They are killing us. They are killing us. They are killing us. They are killing us. We are not going anywhere. Hatuendi mahali. Hatuendi mahali. We are not going anywhere. We are going nowhere. We are going nowhere. I'm not going. I'm not going. I'm not going. Sandy, I'll not go. I'm not going anywhere. I'm going nowhere. I'm going nowhere. I'm going nowhere. This is so wrong. This is so wrong, officer. Kenyan police officers. You are misbehaving. You are misbehaving, Kenyan police officers. Wacha kunigonga. Wacha kunigonga. Hiyo mguu. Ndio. Wacha kunigonga. Wacha kunigonga. Wacha kunigonga. We are not going to surrender. Hatuna surrender. We are going. We will not surrender. We will die fighting. Yes. Fighting. Yes. We will die fighting. Yes, Kenya. Yes. Just one man. Sorry, just one man.
Nipe rungu na nini? Nipe rungu. Nipe rungu peke yake. Nitafutie rungu. Hatujaiba kitu, tunaangalia Kenya yetu.